Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sang ralte Mizoram Governor somni pani na tur Dr. Kambam Pati Hari Babu chuvain khan rin na thotiam tiralak lu ani Aizawl Municipal Area naktu katagin COVID-19 shikai le kai lo zon chwabe pui thla kan don Voin Parliament for thut khom ni khat na chu roriat in khom pa ngai nei the ni lo wangin ni le nga tan ti to pani Sarkar lai pui na thona kum som paria chen chunglam COVID-19 shidan na apek me ka ngai thatu te shidan na levek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lovin thla da lo ula ina tom tlatin tul to pa lo chuan lo pon chuak lo ula mai tuam na bwa midang hnai lo kotle mai ti file shidan na lakte lo ngai pui mo ze lang cheu COVID-19 kai nuya sia du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pahni pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pahni te hi biak po thei rengani tuna chuan Chanchinthar langai thlak chhun zomang u Mizoram Governor somni pahni na tur Dr. Kambam Pati Hari Babu chuwain khan rinam na thu tiam tiralak lu ani Laglu in Miraj Bhavana Nayaniya, Guwahati High Court Chief Justice Ayo in, Guwahati High Court Judge Justice Michael Zoltan Koman, Rinam Thutiam Tirin Dr. Kambam Pati Hari Babu Chular Sapatan Alalu Tani. Aizawl ka pui huam chunga in khwa khena khautak kalpui ni wangin Governor Laglu na hian mitlem te chau antela Chief Minister Puzoram Thanga Deputy Chief Minister Puton Luya Speaker Pularina Sailo Council of Minister Tele Chief Secretary le DGP Tebaka Political Party ayo shwai tu pakhat theu NGO lian deu ayo shwai tu pakhat zel chau antelani Dr. Kambam Pati Hari Babu hi June sompanga sangka zakwa somnga pathum khan Thimasa Mudram Prakasam District Andhra Pradesh apianga Andhra University ya BTech Electronics and Communication Engineering ME Electrical and Control Systems le PhD Control Systems te thatakazir chuakin zirtir tu atang chun zom ngala Associate Professor ni nuwa po kumsom ni pali chung he University chunga Engineering College athoka he na tholai hian mi pui rong bol na huang zaw zo ka lu du na nein politics a in mang chhota ni Politics huang alu nu hian a hlotling chhohle a Visakhapatnam muan bial to MLA ni lain kumsang ni Pathum Khan Assembly House a floor leader ani thina kumsang ni sompani Khan Lok Sabha somparukna Visakhapatnam khopui bial to MP tan thlan ni a Governor tan ruadani ma hian India rampum huapa din mun poimo tak BJP National Executive Member ani thina ni Aizawl Municipal Area naktu katangin COVID-19 shikai le kai lo zon chwabe pui thla kan dona shilwar zual na veng sang ching veng chuan hnuai veng south saron veng chim lam khwang chera section Bethlehem veng thlang electric veng le tuiria la te nei tumani Indical Talam Khan Medical Operational Team le Chief Medical Officer Aizawl West Angkop chuan Chan Maru West test run puyan lo nei to bok COVID-19 Medical Operational Team Chairman Dr. Zatar Thiam Sang Hovin Voin Khan Health Department how to ten test run pui nei dan tur hian ngai to a rom manang chuan hun rei lo te chungin Aizawl ka pui chung le a che vel shikai tamna test run pui nei zo tumani mi pui te himna tura sarkarin ma lak mek na chuan thlopa hlo thathokhata heti la hian tun naya Aizawl veng then khata mass testing nei tura rom man na siama veng chung shwai tu te atagin rem ti lawanom thin ti nimena Health Minister Dr. Althang Liana hova meeting a tarlan ani a tun tama sarkarin hetianga ma lak le na tura hi chuan sarkar rom man na thata ka lo thlop turin khotlang ho tu tengen an ni a 3C le 4C in dailo na awanga hlo thon na thei nia langpo sarkarin thei top chu amma lak thu le engma hlo thon na tura lo thu tarlan ani Health Minister Dr. Althang Liana chuan total lockdown puan chung hian Aizawl ka pui le Mizoram mun sanga COVID-19 shipui in kai chona chuchat turin theitop chu anga yati a hei lockdown kalpui chan ber po ani ti soin heti hun chung hian Aizawl ka pui huam chunga shikai tamna le punchakna venga te sample test run pui nei tumani a TNT muan veng Aizawl la thlakal tan lama mass testing khan omzia nei thle a khamitama kalpui ang khan malak ani donani ati Nimin Khan SAD Conference Hall Minekawa July ni somni pali sane somni pakhat thlenga AMC huam chunga total lockdown le Mizoram chung mundanga inkhwa khena kalpui chunga chetlak dan tur relani a
he huni Health and Family Welfare Minister Dr. Althang Lianan kai shuayin INPR Minister Pularwat Kima MOT Chairman Dr. Zadar Thiam Sanga MLA pu vanal hlana MLA pu silal muan puya MLA pu silal soiwunga MLA MC Mayor pularin enga sailo Chief Secretary pulan moi chuaw ngau ba ka Health Department how to te AMC how to te le Aizawl City Local Council Association ayo te an telani INPR Minister Pularwat Kima po in COVID appropriate behavior ngor taka warle Aizawl in zirtir turin chanla kani thu ta langin electronic media tanen po chanla khaudan tur unreal thu soya LLTV VLTF le ko shan ho thanem ngai na le in pek na afak om thu soyin lockdown chunga chuan chamanam lo na turin task force Tebaka mipui ayo tura thlan minister MLA councillor zongzong ten atu langa ro man siam zongzong tura beng an chitlan reng apoi mo ti asoyani meeting a hian COVID-19 first wave hun chung ngati mai nikum march la atanga kumin march la to thlasom pathum chungin sample test zat mi noi ni singa sangthum chani pathum zinga COVID-19 shikai Sangli zali som sari parok mu chuani thule second wave hun chung komin April atanga July ni som pasari thleng khan sample nuai thum sang ni zarok som puwa paruk te zinga COVID-19 shikai sing ni sang ni zarok som sari pasari mu chua ani ta der maya COVID-19 wanga nunna chan hi first wave a khan mi som pakhat omin second wave a July ni som pasari thleng khan thlathum le achan be chungin mi za som anom thu taradani Sample test run pui nei tura sarkar enrollment dan talanani a sample collecting team sample lak sak tu te indai lo na pusuturin volunteer sample la tur laboratory technician le report board sai tu tur data entry operators mi somnga vel sarkar le Aizawl City Local Council Association tang kapin an lak fel to thule training post state IDSP na pek to thu talanani a indai lo na ala om chuan na tu langin sarkar na thok te chhor ani don thu talan ani bok COVID-19 shikai tamna veng le punchak na venga te mass testing hi rang takaneya a tho khatna a negative te chu nilen nuwa test non le turani a atul dan anga zirin serial testing hi voi nga mazati tumani sample test na atana man tu rapid antigen test kit chu mamu angza ta om thule test kit in dai lo thona mani lo thu talanani a Aizawl po na po atul dan zirin district nei tu ten rom mana an siam tur thu soyani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Parliament in ni fu thut khom chu voin khan tanani a member te anin hiana sata wangin ro rel theilovin in khom ti to pani Lok Sabha chuan ti dan phung pa ngaya Union Minister thar te mel shia tir tura Prime Minister Narendra Modi adin vele ep member te chu house la ya chua khomin farm law nu kiran phut thu naw chua puya tuial thei man sang chhozel pon na satakin naw chua puya ni Prime Minister chuan akai shwai sarkara meichia Dalit le tribal engamazat minister ani chu parliament po alo marin thu soin tuntama a cabinet 6 soya namte naw le agriculture lammi engamazat minister tan laklo anni ati Lok Sabha in khomi beng singa wanga speaker Om Birla an tum ni ati to play long nuwa ni lenga tan ati to pani Rajya Sabha po ep member ten thil man sang le nong nei tu te chungchang ba ka thil dang chungchang an lung oi lo na na sataka anaw chua puya wangin in khomakal tuang theilowa in khom ti to blai long pasaber zo chundar som pani le minute som ni palia in khom chun zom le chairman M Venkaiah Naidu an COVID-19 shipui leng chungchang soin shipui thon hi na chuan mitin adeng na hle ani atia sarkar tele health ma mo phur tu zongzong te chu shipui dawlet kong ashriat lok lo har san sang sang om te sut kian tan tur zongin an boi vekani ati thei top chuan chung po in mitam takin nun na hutak an chan phati soin punai du chuan tun din huna poimo ber chu shipui tho khatna le tho ni na atanga zir tur da zir chuaka tho danga lo thleng le ani po a ro man na thak ne na ma chon tura in pe ani ati Chairman to Soidana Lung Oilovin Congress TMC left YSR Congress Arm Army Party le up member dang te chu house laya an chua khoma sarkar laka an lung oilom na sang sang anaw chua puyani Au ben Sengkara Prime Minister Narendra Modi chu sarkar lai pe minister tharte in mercia tir turading chuakin house sunga tilom dan chu thalawati thu soya mecha minister tele schedule caste le schedule tribe atanga minister te in mercia tir chu thil phurom takani laya alutzia member ten an shaphak lo chu apoi hle ani atia hetiang bo ruak house sunga athlen voi khatna ani atibok chanchin ti top na na tlang pui
Mizoram Governor Somni Pani na tur Dr. Kambam Pati Hari Babu chuwain khan rin amathu tiam tira laklu ani Aizawl municipal area naktu ka changin COVID-19 shikai le kai lo zon chwa be pui thla ka ni don in parliament fu thut khom ni khat na chu rowrel in khom pang ani theini lo wangin ni le nga tan ti to pani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani